Ubusobanuro bw'izina Otis. Otis ni izina ry'abahungu rikomoka ku kidage cya kera biva ku ijambo oto cyangwa se ode. Ode rero bisobanuye ubukungu cyangwa se gusagamba. Rino zina Otis ni izina rikunzwe cyane mu bihugu nka Liberia, Jamaica ndetse na Grenada. Rino zina Otis ni izina rigaragara mu bubiko bw'amazina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga yuko uhereye mu mwaka w'1880 ukagera muri 2024 haramaze kubarurwa ba Otis bagera ku 61,000 n'abantu 590 nk'uko SSA y'Abanyamerika ibivuga. Dore imwe mu mico 10 iranga abantu bitwa ba Otis. Ikintu cya mbere kiranga Otis ni umuntu usanga akunda ibintu by'ibitangaza. Icya kabiri kiranga Otis usanga ari umuntu uzi gusabana n'abandi. Icya gatatu kiranga Otis ni umuntu uzi gukora ibintu byinshi kandi byose akaba yabikora neza. Icya kane kiranga Otis ni umuntu urangwa n'umwete mwinshi kandi agashyira imbaraga zose ku bintu ari gukora. Icya gatanu kiranga Otis ni umuntu usanga azi gutanga inama. Icya gatandatu kiranga Otis ni umuntu usanga azi kwitangira abandi. Icya karindwi kiranga Otis ni umuntu ugira icyizere agahora yizeye yuko imbere ari heza. Icya munani kiranga Otis ni umuntu wiyubahisha kandi akaba yiyubashye. Ibi bituma abantu benshi bamukunda. Icya cyenda kiranga Otis ni umuntu ukunda ibintu by'imirimbo kandi akaba umuntu ukunda kugaragara neza inyuma. Icya cumi kiranga Otis ni umuntu ugira amarangamutima menshi ariko kandi akamenya kuyakontorora no kuyacunga. Amwe mu mabara ba Otis bakunda higanjemo ibara ry'umutuku ndetse n'ibara rya pinki. Imyuga ba Otis bakunze gukora harimo ubwanditsi, ubuhinzi, ububitsi, abarimu, abakinnyi b'imikino igiye itandukanye, abashushanyi, abahanzi, abakora muri resitora, aba entertainer cyangwa se abashimisha abandi, ndetse n'abakora mu nzego zo gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ubukerarugendo. Bamwe mu bantu bamenyekanye kuri rino zina Otis harimo Otis Sitenoda wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2009. Uyu ni wo muri Los Angeles. Hari kandi Otis Tonji wavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi muri 2003 yamenyekanye nk'umuntu ukina filime. Hari kandi Otis Anderson Jr wavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1998 amenyekana cyane muri Amerika muri football. Hari kandi Otis Livingstone wa kabiri wo mu mwaka w'1996 yamenyekanye muri basket. Rero niba witwa Otis uzi cyangwa uturanye na Otis, mwifurije kugira ibihe byiza. Reka mwifuriza amahoro y'Imana uba ruduteze amatwi. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.